Malo le soifua Tala Fou o Tala Fou mai Ausetalia le radio Samoa. O fautuaina tangata Ausetalia le so a fai e toi whaalongoina a unga o le COVID-19 ia sila fia e ono toi a fia fo i le wha mai tu salava pele i le vātua na mai a fia. O isi subvariants 4 le Omicron le wufa ingo le BA4 ma le BA5 le wufa tamilo nei Ausetalia ma wali potio le tu ai ngau pito ta tele le wufa mawina mai Victoria. Pa mai la tau esu eina iei tu ai ngā whaamai, o variants e lua e talton wina e matuasi di ato na wawere pepesi, ma ua mai tau wina e mawhaiuna toi pepesi tu tonu le whawa yaso talu na a fia mua le tangata le whaamai. O stete o New South Wales ma Western Australia, ne o lo whaamawina ia whautuanga, a o whaamawina i pēr maresi i tia o le au whai o tangata a fia le COVID i le atunu atoa. Ua whana i leo seli i le tu isi sifo tu tonu o sini, ma lo tong fitia nei se whare mai lalo le vainga leo. Lo ta ua le ripote lo fita ua ina sanga i sao ane lava le ta vale le tangata rea i malu le malo, ai na nga i ane i se ta vale nga o ia. Whai mai le 7 News o le ri i le tolsu rono tau sanga, ma lana pasese sai tonu le ta vale tolsu rono tau sanga, i na ua tau fia leo le ta vale Erskineville i le tau na leila. Whamai o le taavale le tuainga o le Ford Falcon na ngao i atu mai West Pennant Hills i le amatanga o le Masina. Ma lo whangasoro nei su e ngā leo le mata upule nei, whape foi mara su e whapitoa leo i whaarabrabitu ngā o lo o ngā lulu e whatasi ai. E na o le lua sa furu tau sanga o se talavou o lo wheta ua ina i ripoti, e iu ina solo a toa i le whale pui o na o lona wheta ua ina o ia lea na wha o lima, i se tasi ari i talavou lea na maua fo ilo na tino maliu i se train station e Brisbane e peo na ripoti atua na nafi. O le so wadia e ai videos na po ina e nisi le teimere vevesi na fia i lau i e mai ko Tangaloa e pei o na lipotia mai le lipoti a le ala tafitu Ausetalia ma ua ta uai wa mori ai nei le lua se furu tausanga lea i le fasioti tangata. O whaasalanga o morianga whaapea pe a whaamaunia e o atu le solo a toi le whale pui pe le mawhai fo ina taro sanga le palola se ia mai o na tuli le lua se furu tausanga le whaasalanga i le whale pui i Queensland lava. Whai loa le aso e tula iei le ua moria le whaamasinonga a walipotia fo i le solo atu a lo whaanga ma whaamaisenga mo le ainga o sinei ari ua maumaulo na soifua ina nei whaalawelave. Pai mai le ripote o nisi na iai whaatasi ma le ua afia i le teimi lea sa tau mawhai e whai ngā nuenga la vea ai pei tai le manuia. O isi ari e to o toru peo na wheta ua ina na sosola ese mai le nofuanga na tupu ai le whaalavelave na toe maua umalava munmuriane. I ta alonga wa toi wala au nei e le Wallabies, Luka Salakaya Loto, ma Mark na waka ni Tawase, ia awa iai i tole ninga le au, a olumana iai le whetawinga ma enelangi le sto nai. O le li o Mark, lusu testau sanga wa awa yatu i le au le mai au le whaelo mai, o nisi o manuanga i tamata alo e peo Jordan Petaya, Isaiah Berese, Andrew Callaway ma Tom Banks. E feo lolo fo i le au manua enelangi peo na whaamaunia le whaiaonga, le fo i le aleta alo ai le loka o Maro i Toje, a o le ele o mautino foi, ia isi flanko se le au o Sam Underhill ma Jack Willis. Ma le tala muli, whai mai Eddie Jones le whaiaonga le awa enelangi, ua tele le mau kādu wa vaia le nei vai tau le lakapi, ma whamai aia, ua le ma whainu whaatontonu wina le atulanga. O le whetauinga le Wallabies ma enelangi le whai unga le vaiaso, na aria e ai fo inisi o nei kās, mo au umai lua. Whamai Jones, sa le te tau lavo na whaasalaina umatamata a alo e to o lua o Perese le wingi le Wallabies, ia ma le 5'8" sa enelangi o Smith. Na sauno foi Jones o le taalonga foi a New Zealand ma ai alani le whai unga lava le vaiaso taruai, le isi foi taalonga na whaadia i foi le tele o cards, ma ua ai ina tau le mautonu i le au whai o tamata alo e au na iai i lungo le malae. Whai mai foi le whai aonga le All Blacks Ian Foster, e whaapea foi sona langona, mai fōringa wa iei le laka pise tūlanga la matia, e uina ave ai o se Card Festival, ia po ni whaaringa o cards. O tala ia le Radio Samoa, mo le nei foi ia wauli.